hey voin hi nikhat troไม่ไม่nikhat ania may day ani berchu tro van nei klal tu in hey lucy nen amatora kan chuanga ni zana ina ka va thenga ka balu ta ti chuan tuna hian a office an tho na Mizo Nu helaya hianin hemi real estate a hian lo thok ve maya heng teng te hi ro pui ka tia ama ngein motore khal zer maya notere te ti loina lian ania an lian ani top mai ni chuan in an tho na te min fan pui do na tuna hian Lucy hian office min fan pui zo nu hian 1.8 million man kha in anzor lai min fan pui do na avain karon da lang do na abula tanga top thangin in lo thir don nia office kan fang photanga ti chuan an inzor lai kan kal don ani ro pui via bang lo thir vekra u min da subscribe lo inom chuan min lo subscribe ngal turing kan som ngal bok cheu ni abula tanga top thlin lo en don nia hetia ang ram ro pui an thok an na tho te kan han thlir tur hi ro pui ka tia karon fan pui don cheu ni an office kan thleng chia office kan han lutanga kulai building khun office ania o hei hi real estate office ani anom mel dup khop mai kan han ladon ani kan leng lutang drive ven mai nia building pon nal reu hi hei Lucy te office kan thlenga tuna hian ama in min suai don an office han tlo ve hrim don ni hello Lucy in da mem i thau tha em tuk in te oh hey in office a hian in I member exact vel nge thok cheu office a hian mo oh hey I nge county chi thang sakai na oma oh hey helai ta ki choi mi za sanga ve na ma wow chu hemi building a thok vek building chu real estate vek min ni real estate te attend to insurance lampang te join in attend to financial advisor te khang ho khanin nge building hi azo wang hian room kha per square feet per room khan an low rent ve chuan tuna hian in real estate ai thok ti kha kalau sia kum engzang nge lo to he office a hian he real estate 2013 na tang ani mo chuan ani le eng position nge to nan in nei le sales assistant a ro pui hle mai kan Mizo Nu helaya na thatak mai chela lo om mi kaloma chuan ei an chung ko pon fel tuna hian kan lut do na kan han thli rang ai an pu ania termite it's for sure they have to treat right then they will just cut it off and the process check or well we could potentially does the buyer not want it then the whole bed's in there. Can you please open the other side open for us? That's nice. Meeting room ani ta mo. Oh. Ani hi Mexican shard Entrance don te. Oh, tiang meeting na nan nei ta. Office ne ma se le lam khang. Ta thalang atam zo ka ba kana bright zo ka ba. Oh. Aron on ka ni son. Ani chu ni chu lo mo me. Result for my escalator. Lama mo. An reu ka palam hang lai te potro changkang. Oi lift kan chong me ka an lift hi tuna kan kal na turi chong thum na kan kal do na ni che hi tuna mi an office chung lam kha ani a tuna kan kal nei tian nei khulai khu reception ka ando ni le ta chuan hi rest area coffee break atan te mo ali thian le mi ai thon na chu o ni hi polian lo o chuan canteen tin nei a cafeteria te poi nei ve ni e khai na tho khawi nain du nei thei ava thafe every first
week of Monday a hian meeting ong thin ka ta khanin breakfast meeting an tita e tur chi sang sang an ron teng ta ti hian lai nei khom ta mai a adu tuin an lei le mai a an nuam don he mai a teo tiang a tho ta chu printing place an le ta mun po do zau sol e khai yo conference po ol pun ni zau lo training center ani hal pok ta ni hi cái gió trời tu lòng ka mang te ka community na khá work hard be nice thà lứt tục căng ta khá thôi đấy avan lu em cái thà lứt tục moto mortgage thì lại hin làm moto mortgage anh ôm xì thòng anh lo tích keo John hay Lucy ngồi bắt trở về cái Mizo Nu mình lâu lắm tân á mày cho nó tục cái office tôi này anh Lucy office cái chua anh thọ nó ngay mấy cái Mizo Nu hay là real estate anh thọ thì cái lòng quý em mà tin chú mày đi là vào Iowa muna USA po Iowa Mizo tam tak anom le ngala tin kan chin unau te po tam tak an oma chumi muna sales assistant an thu the hero pui ka tia kalom pui em ma chon ani po akal zel na tura le an business lo thang tur turin du sakna ka hlan bokani kan boss in lunch min tri ta kan poor thank you so much for the lunch. You're very welcome. Yeah, thank you so much. Yeah, when you come to London, I will pay back. Dona hian 1.8 million worth ka in pakhat kan view dona. Kan kalme kani. Chuan in company ka inge kha. Remake concept ma. Ani hian in in tratak tak tahi an zuara. An ma ni kal tlang hian adu chuan an valei maya Lucy phone number te kan ron da dona Lucy hin lo phone sup don ya amual po no man itro the area is really nice yeah a very beautiful place to be building po moi ko my house po em like that moi lutuk I meet the ponal I love this, yeah. Yeah, it's everything's nice and green, fine. Beautiful, yeah. The land is lovely. Million. Some of those homes back there would start at like 700,000 or so. These are the homes we're gonna see. Oh, this one? Yeah. Hey, hindi na yan kan luto na. Kan entura ni cho. Kung atong pon hey lang tayo ka. Kan luto doon ni Meadow Spring ti inalawin siya kahalayan then in drive in niya so in he like so in pakat neighbor turte ka cheheng hawin ni tamaya ti yan kan kaluta kong in tatan po fel khap may tang te na luto ki hibon ito tu na hiyan in zorlai tepo oma zerlo tepo oma hi neighbor ti hian veng nuam da mai oma khan hei hi tuna hian hei Lucy po oma ni Lucy te ho hian an zuara in hi an injor pakhat hei 1.8 million man kha kan ron tilanga hei hi leidu in oma ni chuan kan zofa kan chin unau te le kan lai te Myanmar atang local unaw te ho sa tak tak inom ti kan thia in tha tak tak du ta pain om ti kan thia lai privacy thalut tok mai nia he hi Lucy kuta oma Lucy hian heng ho hi a control vek ti chuan Lucy number a contact number te po kan ron da anga chuan a in hi kan ron tur sim dona heline garage lian tak mai pani motor pathum aleng zan ti na ani chu chuan a kota hian parking oma hela hian parking ahan around 6 car yang tra ti vel chu lenga chuan
in agent number khan sai le zo ti meng in company mo ming Remax Concept Remax Concept mo ma se Remax Concept sa khan agent chi sang sang khan om ve ta mo ti phone number hian da ve sim te ti khan phone number 2 515 577 1344 sai nan le ra 515 577 1344 chuan Lucy ti ani ti kha Lucy, nemi Lucy mo ya mo tuna in kan lut do na if balcony a view ringot po hi moi ngala ni lai chu so lai so in lian tha engin ai neighbor dan po no ma chon hi kong ka main door ani hete I walk in chi hian ai hi fireplace kha alo ngala wow look at this ki high ceiling na lut takin alo ni ta chuan hei hala hian sitting room moi takin hei lama hian thut na an da hei he tian engkim mai an house plan Richview company asatu temo hemi te ho hi Richview hei asatu te ani ti chuan hei hala hi kan han thlir zelanga he lam zom te po hian kan tol ve langa hei azau maya sitting room chuan pon lam te po khu kan thlir vek don ani chuan he la han bar kitchen ani mo hei chu hei kitchen ani kitchen po open plan kitchen mo nuam lut tukin helaya dining area an lo da chuan helai son oven te microwave te chuan he lama hianin hei coffee area kha anda le khapa chuan a view hi dining atang ringot po hela nuam ani hei heti han thlir po hian ti te hian open concept glass atama a eng nuam angai tla ta tero chuan hemi hi ron on don tero hei hela hian kan hmu hei hi rong bol na chauka ani hela hian guest ani le guest chuan hela hian sing thatau main lo siam le cha me chan nan te rem em ani chuan heng te khan hong chin la khoi han hong zau ro le ti khan hei fridge and pizza vek bok ani fridge man dingot po hi to tham chuan kha la ya ka temperature om kha ice lak na ni mo tui do na water alo ni le ta chuan hei hi khoi zong in khalam kha kal phang let's finish this side ya hei heti hian a zau zia chu ti khan in hmonga chuan balcony te kan kal le anga chuan hela hian hei bathroom guest house guest bathroom kha anal le ve mai to 5 felsia chuan hela hi eng room double bedroom lo ngal kai view thasitro hei glass an manga hei master bedroom ani don hi aturu mai tro he lama hian laundry le sink chuan helaya hian shower an pan pelian wow shower ringot poi nuam don ni tro alian tham siam hei hi anom dan to za phu sung so pani in na chung le ken khalai khan toilet ti hian helai khwan khu fel fai hei mi chaman mi paman ti kan an la ti le ta awat thazel hela ma lo ti ve le thei ta tra chuan closet kha walk-in closet a thati zau thasia tro fu lot to kringot tiang lain bag vel pe showcase Gucci ten an so nan
อาวัดไทยชวนให้เบดรูมมีอันหนุ่มตบอันนี้ไม่ยากฉันจูให้ติดลำมาวิวคูสวิมมิ่งพูลแล้วมันอีกคูเลยเจ้าล่ะแต่ควันสวิมมิ่งพูลแล้วมาตัวนั้นควันนั้นคูเรียโซ่เลยโซนเอาละววางินจนกินอ่ะปอนปอยกันดอนติลังชวนตัวนั้นเฮียนอินอะไรละมาโซนรูมมาละออกมากันเลยอ่ะชวนโอ้สโตร์จุงอ่ะครับโอ้สโนว์เตลูตาวัวเตลูสูตาอินช่วงกันข้าวจนเพกกะลูหัวกับมันมัดรูเพกกันเพล่ากดเต็นแหงอ่ะโอ้เฮลัยยันโมอันนี้เฮลัยฮิตานานาชาตาตรอดโนเฟกังอ่ะก็ค่ะโอ้เอ็งเอามาจากฮันกราชค่ะอีคอยกราชพอลียนให้มันให้ชุกกางน่ะออกมาจนให้หลายโซนปัจจุบันเล่งตาปอมบกตาจ้าวครบไม่กราชมัดปอยอัลลุลตุกโอ้จนให้ลำโอ้อันกราชฟลอร์มันให้อัตโตลุตุกโอ้ non slippery non slippery มีบ้ากะให้เองนี่กันทิ้งจ้อ said what did they say on the floor that they use on the garage what is that called I forgot that's an epoxy floor yeah epoxy floor mo non slippery eh it's non slippery up and it just protects it and keeps it clean okay that's really good one yeah Anika okay we get lots of snow in the winter so yeah vur alo tlap khan heng ho zong zong kha safety atanan vo ta ni chu chuan achunga kan London em lo kalang carry on to upstairs in hoi kal le phatila in hoi kalila chona chunga kan chukang tuna basement a kan lut ton basement hi kan han fang le lo ka nga ti khan ek khai basement pon wo man hi bar area nen an kim kada kalte ti chho zo vekin ka an nom le tuka ka pon okay ka lam tang khan tan in noi bathroom kha ti hian an da ta thap mai na to velan da ha lu ka bedroom nuam lu tuk kha lai ta vek zela emergency chhuanawm lo chen sarkari machine chen nan arem ti lo emergency in te lo kang ta se emergency exist kha nge ngai an siam awa tha em ba se basement chen ka da chon pe the tho pe ke ni ho cho kan mang to ma se it's not allowed ani chu they didn't count as a bedroom okay chuan he ti lama alo lo le ni chu tian bedroom pathum kan fang der to chuan he la hi additional storage ni wa zau ve hing te potro an van ti tha em chuan he la hian family room tinan ko tang ko ente anom sia hitro ta hian sa rong bol na lom le ni so family gathering then ti khani ta hian an ti thei le ta mani chu kwa chawa hun man weekend man nan ta chanin hey entertainment room khan like entertainment family so big screen ta khan TV cinema an chua thei ni hi theater chair te kha an set manga ava han tra em chon thil pakhat sound hi have vek la khan chon he lai sa nge ni le he lai te po hian clock room ala le hi wash la hi wash lo le so pipe an da khapa lai kha lo da le khap kha kal ta khan utility room ti hian an fel fai sintro tui lum tui vot heat le heating and cooling mo
Kasikuna, Kisa, Changa, Taluna, anh lâu lắm aircon ente tu na hian in chung kan chho le to do na chuan khu swimming kha soi tong in anom dan tur hi samara tro so until ti re ren so alamoi don tu ka chuan he la hian hi lo welcome le lut tu ka kan klang pop phot don em klang pop phatang em mo waiting area nia chu lai chu ente he lai hi view chalut to ka lo om le in hoi lam a fan fu tro khong te khu lay out khu anal vel vegan hi ente TV screen la lian na talking hey waiting bedroom lo lom le ni chu so light so on reng tu ra mi ani mo hey bathroom shower en kim mai fu lu tuk veka chuan bath tu tan po hnuai po khan bath te oma shower chau lo po hey la hian shower lo nei le bo ka thale vin an ti tha mo house plan nan bei moi ni hi dero hey closet nuam lut tuk an van fel fai tak view nuam si kamo moi lut tuk hey an dia ran chin te hey azau that kan hey tuna hian sitting room kathua helai open plan kitchen hi khani boka chuan pon nam nan thil chuan balcony nom da mai lo ma pona son swimming pool te amle ngala in helai a hian an thuila dule TV poda theya tin music poda the kim office an nei pa thian kom thei ko kan helai hun hi nuam takin nan lo siamani tuna hianin pon kha kan hong don ringot maya emergency call kha heta hianin tuna hian arita noi mai ni hei ati re nan chuanin number kan mamota tuna kan number kan zonga nga emi ri hi re chau don ani thang kha in ro puya chuan an siam zela hei pon lama tanga view ani from outside mo hemi building hi tuna chung kan kalna khania swimming pool te kan sai tong kan lai nak ka chuan hi 1.8 million ani leidu tan po ngai po in hi contact then nia lucy kha contact number kan ran ta to kha in lo don nia heng lai sing zong hi an pha chop vek alo ni chu tuna mi hi rawa te kinan mi in lo lei ta se kan closing ma in anon thak vekan anon te sing le vekan achan chu tuna mi sing om lo ni phang kha irrigation kha kha ron tuiron le thin ta ron sing thin ta khwa la vo lu to ka fa hianin enge du angin nim kha ala sing tha the lo ni chu ka sai du na chu hei a thi te khan lo om ta mo kan ma sa kha anon ti le veka ngai repair veka ngai tra moi khop tra an ti dan chu ti hiang ka ti hiang ve ta chau ni chu lo pha fu moi tro ampuna nuam sia kha ka ro tha mi lo la. Thank you, Seth, for your time. So, just common questions. Can you sell a house anywhere in the state? So I can sell a house anywhere in the state. I'm not licensed with a particular area. I'm licensed with the state. So any place in the state of Iowa, I can help you. How about the others, another 50 states? So in any other state, I can't personally sell you a house. However, I can make sure you find a realtor that fits your needs and that you like to work with and that's an expert in that area. So for example, if you live in Chicago in a certain neighborhood, I'll research that area, find a realtor that's an expert
in that area that is, works in your price range and potentially even speaks a certain language. And then I'll recommend that realtor to you. Yeah, so how many different kind of interpreter that you have working with you at this business, especially in the Burmese community? So within the Des Moines area, we have 7 different languages. Some of those are, Chen, Karen, Burmese, and then even some African dialects we can help you with. Yes. Tuna kan kum na chu Iowa state hianin US state dani dang dai Iowa ni ma se khukhat ti da kar thum da kar li in latte vea khang ho zong mun dang zau to khamia kanin in zor thei ve kem ti khani o kan zor thei ve ti khania ani chan America ram puma 50 state da hente in zor them te avai chon kan va ti thei ve lo he tang control thei ve kam lo ma se he real estate business hianin ani hi kumsum ni panga lo thok to ne tu na hem broker ani boka khawang kan mel thia tha nge mirin plak hemi tekinan agent pakhat Chicago ate in leilong du te lo ta se Chicago agent ka kan refer thaini ma se khami kan refer man he agent ni kan mang kan ti ban background check te kan lo nei thea status te kan lo sadia Jonin nge a broker te po va biang hi arin tlakem chu tiang khatiang chu nia ti khaneta Jonin state dang nge tong thiam lo po ka lo ta se an tong thiam mamo azir khanin tong le tu ka ke mani khan het tang kan arrange thei ve kani achon chu tu na po hian kan ne na tang hianin englo nge kha Mississippi in kan lei sak to Texas in kan lei sak to Jonin Indiana ate chuanin anglo Missouri ate chuanin Florida ate mun chang ai ke mani chu direct in kan vocal chuang lo ma se an transaction kha kan pui ve kan ni chu agent tha kan zo saka in advance khanin video call ne tu na chu in call vek thei to video tang khan tong kan le saka kan ril fia saka ti khanin enge zo tu ti ka kan gai in ni chuan in le na process a khan mo ka tiang ka kan ti the chu wain USA ram pum puya eng tong mang po khan mir ke mani khan mir on contact thei ni chu tong in thiam lo wa ni min me po khanin arakan ho mo in lei tur lo wa and a new construction an lo and an lo communicate thei lo wa kan an agent khan mir on phone na min pui thei ngem aron te ta ke mani khan kan take over ta ni khatiang te kha ta tong wang khanin hei zo thei lo te nge miscommunication kha thei ni chu kha ba han khata han kan pui vek thea lai tong flam tong kol tong Mizo tong mo chuanin rakhain tong chon karen chuanin nge karani po niang chumo kaya kan ta ke neo chon khang te po chuanin nge African te po khatiang po mi sang African nam chi sang te po ni se tong lama communication nei boy tha achon chu real estate chu time consuming very chu nge na pa ngai thok ka chon dai lama te an thok pe to lo ta ke ni ka chu dai lam te kha kan customer te kan client sa in an man en hun ni ka chon kan tho ngai kan wa mu ngai ta ka tan tong le tu kan arrange sak vek thian ma mo ta na sel kan mo kami te kha asoi kha cha am kha chu ni lo ma se thok lang kan ni awangin kan tho lan kha ka ria ta vai ka ron soi lo mani chu yeah. So I was just going through everything that you say and more than what we say. So yeah, anywhere from the state they can reach us out. Any agent that they want to work with, we can do the background check and then we will work with them on the process and everything. Ole, tunana ni le in market hianin in range nge price range hianin anyem bera tanga sang ber ka eng tiang nge in sal dan tlang pui in market dan hi price range symmetry. What's our price range? So the average price range for the lowest from the greater Des Moines area is around $325,000 or a little less for the average home. That being said, we can help customers find homes from $100,000 potentially as a smaller home or a fixer-upper or a condo, up to a home like this that's 1.8 million. Okay. And the sky's the limit as far as price. Okay. What do we have seen today? How much is the price? This particular, let me look at my sheet first. Okay. I want it to be accurate. Okay. Nang lo say latlem. Nachina so mi chumo
tuna kan in tuna in kan nen in lei kang pu ho chuan in lei hi nuai thum le sing ni tanga nuai nga in kar ni ma se khami ni ma khami kar to kan zuar ti na ni lo sing rian man pon ro se an lei du cho kan zor sang mai nuai kan pon ro se a lei tu du ang a choice kan in mu sak mai the kan mu sak mai a chan chu price chan ka cho in to deu le ai chon tle ma che deu lek siam ngai handyman deu tan ni chon in le a siam thata ai nge khami nuwa te ma profit nei ve de ulat tura zuar le to anam ta ka fixer upper up and ta chen ka join rental ta tan te an mani in tu chon nei to ma se he chu mi ho ti ra tan kan du chu bai mi ho ti tu ra tan ka chuan in payment na san do na wang khanin in man to de an du lo i ra kya mem kha wang khanin in lu amman nena a mortgage payment nena in average tu khan noi ni man chin ka du noi ni sing man noi thum man ka du ti tan lo le ta chon chen khat le chu tu na point new building kan ti me kan ni chen ka chu amun chaw an nei ta amun chaw an le ya in kha an ma ni duang in an design tir ta chon in thar lak khan sa chung po chu kan ti pui vek thei chu po chu ke le mun chaw le ya in thar we also do they bought the land and build the house. We also help with that. Yes, yep, those are built to orders or custom homes. We're happy to help them. Okay. Joining khang te pon der kan soi tong khanin the sky is unlimited yang te khanin sing re man po sing man poi le du cho kan pui thei che nuai song ni man poi le du cho kan pui thei che ke ni chu ti zat man lo chu chin chu kan pui don lo ti om lo. Okay, whatever chhuanawm. Okay, customer need, then you can help them all. Okay, that the price? This home is $1,845,000. Okay, thank you so much. Oh, hey, tuna hianin helaya property nei tu te pani komna karon ne ya tin hey Lucy hianin an lo thok ho renga helaya hian ani khanin price range te le enkimaron soifia to market rondu tu chuan Lucy kha a phone number kan ron da to direct in lo phone theya in mamo angkha an lo pui thei cheu ni ti kha kanan soi ani mitam takin har satna in mun le in le lo an le du konga hian an nei thina chung ta chuan har satna nei chuan Lucy hi in lo be thea ni hian in trong chi thang athiam ti ila I ka soi sual om lo ve chuwang chuan in mamo na in lo pui zel don nia. Thank you very much for your time, for telling us about the property and all that. And if anybody need, they can call you, they can jump in, and you can sell to them. That would be great. Yeah, thank you for your time. I just want to say thank you to Mr. Jimmy Yeah. for giving us his precious time Good. and then doing this video for us. We really appreciate it. Most welcome. Thank you. Oh. Mặc rượu tao. Hello, tan chung. Oh. Agent tan lo chung a hon thei lo. Hey, silai ni na ka pon a adar lo ting. Oh. Silai me pa ka dar thei lo. Poro pui nuam dut tok. Kan en zo chi a video te kan don da don kan video kha in lo thir vek don nia 1.8 million in kan han fang karo pui ve shima o sal ngai po kan in be sei ni. Ole khati jong khatun truma property chung changa kan ron da thei chu alo ni ta aiwa huna hian mun nom tak mai in saksa le moi tak a oma tun truma kan ron view kha 1.8 million ania tin aman tlom zok te po tam tak kan ron tar langa khang zinga te khan in du ang zong in lo zot theya Lucy number kan ron da khan Lucy khalo phone ula te chuan in du ang in kha an lo zon pui thei chewa a price range po kha nangma nin in nei ang le in afford ang kha Lucy nena in lo soi chiang ti chuan in tra in du ang thal kha a lo zon pui don cheu ni ti kha a yuwa mi pui te mai ni lovin USA om te zong tan po khan he ka video channel hi kan ron share ani hin zawai chunga lom thu kan soya kan video channel kan ron da thin te min lo thlir sak thina wangin kan loma lalpan malsom vek chero se tun tan chuan bye vek ule